mu nzove ikipe ya Rayon Sport uyu munsi mu myitozo bafite nimugoroba Rugaju abari bategereje kwakira umutoza mushya kuko Rayon Sport yitwikiriye FIFA series ijya kurambagiza umutoza witwa Haringingo Francis mu ikipe ya Kiyovu Sport. Baramurambagije yanasinya amasezerano. Yego. Ya rwa rugendo wakoraga ujyayo bakwirukana burya. Hari twabisikanye avuye gusinya amasezerano. Tayari yashyizeho umukono. None Kiyovu ikurura irakurura ariko yasinya amasezerano. Hari ingingo yabwiye Kiyovu ati se mwebwe ukwezi kwa 12 murabizi nibwo mwaherukaga kumpemba kwa mbere no kwa kabiri mwayampembye yari ibirarane none nibone indi offre murimo murashaka kungora nimureke mborohereza nimufata ayo mafaranga y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri sibyo muyagumane mundeke nigende tureke kugorana mumbabarire nibone indi offre nabakoreye ibyo nagomba kubakorera nigendere cyo birabatoya akazi kawe kararangira muri sama niba karangira muri sama soza sezo ntidushaka undi mutoza cyangwa se nibaze tunegose bagere make baduha natwe dushaka umutoza mu by'ukuri ni ikibazo cyaba resolved mu biganiro bitaha mu biganiro ngo Kiyovu ikaba yarega muri federation ariko icyitezwe cyo nuko hari ingingo ari butangira akazi kuri uyu munsi nimugoroba nk'umutoza wa Rayon Sport. Hanyuma yabandikiye asesa amasezerano ashingiye kuri icyo kintu cy'ibirarane cyangwa ubwo bukererwe. Kiyovu nayo ngo icyo yihutiye gukora ni ukuvuga ngo mbere yo kumurega muri federation mu gihe yaba atangiye imyitozo muri Murera ko bamusabye ko agomba kuboneka mu myitozo ya Kiyovu kuri uyu wa mbere cyakurikirana ngo itaverse ibiceri kuri konte ye hanyuma bakamurega bafite ibimenyetso cyane ko ibintu ngo by'imishahara ngo bavuga ko ngo ari amezi 3 probably ngo wemerewe ko wasesa amasezerano ku bakinnyi ariko ku batoza simbizi ngira ngo mujye no muri FIFA bavuga ko iyi kipe ko imaze amezi 3 itaguhemba ushobora gusesa amasezerano ngira ngo ibyo murabimenyereye ni ibintu bizwe so rero sinzi uko biza kurangira sinzi position Kiyovu iri buze kujyamo niba ari yo kumvikana ntari ingingo n'ubundi yarasigaje amezi 2 bakamureka sinzi niba wenda hari ingingo hari ibyo ari bwumvikana wenda akagira amafaranga runaka yabaha wenda yari kumurekrita kuko rero yaramwe ati byo kurekrita nta bihari ngwino ubwo urumva asinye umwaka umwe n'amezi 2 ayasigaje ngo se zirangire ariko ku kigero cyo hejuru rwose hari ingingo nabikonfirma ko umutoza wa Rayon Sport gusinya bwo yarasinye ibindi byaba byo manevre z'amategeko ariko ndizera yuko ari ikibazo kidakomeye cyakemuka anytime kirakemuka ibyo ndabyizeye ko ni ibintu byakemuka. Uwo ni umutoza Haringingo Francis ugiye kuza gutoza mu ikipe ya Rayon Sport uje gukomerezaho nyuma yuko batandukanye n'umugenzi hari message hano negereje kwakira tandukana n'umugenzi witwa Bruno Ferry umutoza yasinye gutangira tariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 inde Haringingo Francis SG nubimbwiye gutangira kwa mbere kwa 4 gutangira akazi kwa mbere kwa 4 tariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 ubwo ni kwa 3 bivuze ngo uyu munsi niyo yaza mu nzovu ubwo ntiyakoresha imyitozo ntabwo yakoresha akazi kazatangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 ni kwa 3 apu confirmed Haringingo ari mu nzove n'umutoza w'ikipe bwo n'umutoza wa Rayon byararangiye Alex Jubikubwiye se yego rwose ibyo ngibyo inkuru ni impamo nashakaga ko twumva gato interview ya Captain Jihad ikipe y'u Rwanda Amavubi ahamagarira abakunzi b'Amavubi kuza gukurikira uyu mukino ku mugoroba w'uyu munsi ubwiye ko atarayibona mu gihe arimo arayegeranya reka tujye gato muri Spurs kuko Spurs yarayitandukanye n'umutoza Igor Tudor uyu mutoza bakaba batandukanye nyuma y'iminsi 44 ari umutoza yatoje imikino 7 mu mikino 7 yatsinze match imwe gusa anganye imwe atsindwa match 5 ako match yatsinze nabwo nta kimaze kubera ko yatsinze match ya Champions League ya Atletico Madrid kandi ntago bikarifiye ikipe ya Tottenham Hotspur iri mu bibazo bikomeye cyane kuko izakina na Sunderland niyo match bazahita bakurikizaho tariki 12 harimo haravuga ko ashobora gusimburwa n'umutoza De Zerbi we ntabwo Roberto De Zerbi yari ari muri Marseille yanatoje amakipe nka za Brighton we ntiyashakaga kuza gukora aya mezi
basigaye kwa bati n'ikipe yanyu ifite ibibazo mu ndeke nduhuke nzaze dukorane projet mu mwaka utaha. So bafite ngo shortlist iriho abantu benshi mu gihe Deserbi yakwanga ariko barifuza yuko ngo agira assurance yuko ari bubafashe atari interim coach ku buryo banamusinyisha no kuzakomeza muri sezitaha ariko akavuga ati se mu gihe championship amanutse cya kabiri kweli. Arabona ko ikipe imeze nabi, ubwo rero barashaka umutoza mu minsi mike kuko muri weekend champion ziraba nabonye bahita bavuga Shan Daish ko ari gushobora guhita urumva rero afatiraho kuko biri bube vuba cyane no kwitonda. Hanyuma hari match arayibaye muri qualification muri friendlies Ubufaransa bwitwaye neza butsinda Colombia ibitego 3-1, ibitego bibiri bya Desiré Doué ndetse n'igitego kimwe cya Marcus Thuram. Match Cherki yatanzemo assist ndetse n'umusore witwa Akriusha nawe atangamo assist. Iyindi assist yatanzwe na Marcus Thuram ayihereza Desiré Doué. Ubwo ni ibitego 3 byatsinzwe muri ubwo buryo. Abona yuko Ubufaransa bufite ubusatirizi bukomeye, niba bari baturunye bane babanzamo bose bubushize bari bakuyemo Dembele, bari bakuyemo Kylian Mbappé, bari bakuyemo Seki wundi wari wakinnye last time ni Olise nibyo Olise niwe warakinnye 10 bari bahinduye effectif donc yabo uko abantu bamenyereye equipe de France mu buryo bwo gusatira bazana ubundi busatirizi bushya bukora neza bubasha gutsinda nkuko n'abandi bari batsinze kuri Brazil 2-1. Cyo gukosora no kwinjizwa kuko izi match zombi binjijwe ibitego ariko abantu bakavuga bati defense yabo ntihari, Saliba ntiyarahari, Jules Koundé ntiyarahari, probably nibagaruka bakongera bakiyongera mu bwugarizi bw'Ubufaransa buzaba bufite defense ikomeye kurushaho. Ikindi na Upamecano kuko yari yabonye umutuku nawe ntiyakinnye, bakavuga bati mu by'ukuri rero yayibonye ku mutuku kuri Brazil ntago bibara ahubwo bari baturunye n'ubundi byo guturuna gusa muri defense naho bahinduye equipe almost yose no kugera no muri mediane bari babahinduye abenshi bari bashyizemo abashya ni nk'ikipe ya kabiri. So bakavuga yuko rero bitanga icyizere gikomeye kuri equipe de France ukurikije imikino uri kwitegura igikombe cy'isi izaba muri Amerika, Mexique ndetse na Canada ko bazaba ari ikipe nziza cyane ukurikije ukuntu amakipe yabo nyine ya mbere n'iya kabiri ziri gukora neza. Nibyo ngibyo umwe mu mikino uyu munsi abantu baza gukurikira gicuti n'umukino uza guhuza ikipe y'igihugu y'Ubudage n'ikipe y'igihugu ya Ghana. No mukino umwe muyo badreba kuri uyu munsi cyane. Ubudage yashize bwitwaye neza kabisa, match yashize ya friendlies, so Ghana ni fair challenge kuri bo n'ikipe nayo izakina mondial. Ni nuko dusoje urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa mbere. Muze tujye kuri stade, muze wake up.